Alhamdulillah dapat orderan di Antama Food Street. Customer mau pulang ke Jalan Biring Roman. Langganan macet depan RS Primaya. Langganan macet juga kalau keluar bus. Sudahlah, sholat maghrib, sholat anu lagi. Bisa sholat subuh lah. Di Eropa dan Meksiko lagi. Kita pulang jam 12 ya. Kita jam 12. Iya, Kamis tuh. Kita tarik kaki pulang kok di situ ada nanya. Ya. Alhamdulillah 25.000.